Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Hill State People's Democratic Party HSPDP haka jinga kendo eu menteri ketnat ke kampo ieng keri u Amit Shah haka lai po terik unai wieng arajar khat kendai kala pen pau ya ka jing sngodan kam ban pen kalano ya ka paragraph 12AB jongka 6 schedule jongka riti sensyar jongka ri habai kren bat kila pathai khubor haka sau terik no pra arajar khat kendai u presiden jongka parti uba PK Pangyang ule thu baki armut ki MLA katau ba Samlin Malngyang menteri sarkar kejela bat u chief organizer ke parti uba Renington Lingdo Tongdhar ubalong ru general secretary jongka parti kila pen sngo hakmat u Amit Shah ya ka jing terwa ha ka jing elang ka lalong hanong ba Delhi uba Renington haba pensyai helor ketai ke paragraph 12AB ulaong ha ka jing kendo kila terwa bah ka jing penkelai ketai ke paragraph 12AB badai ban bujli no e ka kentien presiden da ka kentien governor lani lan hakajuk kepor ke HSPDP kala thoru sya barok kiseng san perthai ki badan hakajela kenthop nado ke NPP Congress UDP PDF BJP NCP badru syaki MLA Shiman nang ta sya barok laingot ki MP jong ka jela ban ai ka jing trelang halor ketai ke benta khanang bagi pat ba nong song snong kinyo e ka jing da ka kerpang na ki bor barok MG kumka HSPDP ni kwa ban Syai bahak mat di pai-pai di RBA ke sini ya ke stan ni ida. Hoi na dan kikot kimna submit sega komen ki kwa kan kapan syai issue ni. Bahiri bat ke way ni issue ni persyak ke CAB. Ya ni clear kum kasi maka parti ke jongi. Ni ada walen ba state government. Sedu ka central government semua ya yang jongi parti kalau banam pun tekap po megalia. State ke jongi. Kebaat pat ni hagini sing le franchise ba kan ke border issue keba di kawai ni kimat jongka party na du kapon ni hopin de yagani ru menin si na yo bersubmit ya ka jing azimut ba de jing pat ba na le ka sarkar kan pleno ya kan ka agenda ban settle ya kan ka matter ko bala ne sa pun ni islam de sunat na le ship ni sa de kan bentaru regime kia ya kan ni dah barok ki political party sing telang ya kan ni barok ki institution kum ki district council barok ki stakeholder kum ki seng bhalang ru ki ya kwa telang ba settle once for all but gi kwa ala jing shisha ba ukut usam baik to dah kan no kanu ka dur shwa ba ka state ke sui kan poi ka jing rakhe ka jing da san pos ni juga ka cingai cimut shisha ka don pa ka fi kasnem arjar khatnyo kadon ka ba ka sarkar ko mishwa kala shin ka sam consultative committee ka bahang tu la khodut yeki political parties ndai ngi duna ke tu bangi khem dan ki khot cho ka district council ki la ki ADC bat jo kiseng bhalang ro ka te bat ki hima ki badon ka dispute te hakani ka committee mata ngil ajing mut baik tu berkhoi en runglang ha ka constitutive committee khang bangin simi ka rai da kawai sur jong ka jatun rewe jong ka state si shan ngidon ki jing mot ten rei ka jing kwa ji ka long ba jing shala da ka constitute ya ka committee de se kadai ka right forum bangin kren hang ta kan rei ka jing pe jungi kidet ko party ka long kum ni namar ba la sa kun news ta kisnem ka long ko ba e hi ban pen bai te kum ba ka ni ka central government mo ngi ki notification jong ka ki direction ke ba ki ai ki state jongi akli lani north east kalong ba kade banyak ding ba kan ni ka peaceful settlement mo ti ke jing ong ba kanon ka give and take ka spirit of give and take kalong ka batang kambha kum ke jing pensutu lupa mo ye se ki para ngiram jong bi ke jongi ka ba de ru le se ka sur jing pa ba ki badon na ki chaka mo ki ba shong ki ba sa ki tu ki dispute ni ya ngai ba kiru kin dan ka kor mo na ka benta ban wa ya ka permanent solution jong keji kerja pur pre me ba sa fi ya to por ka kala khot mo bat kala initiate sibun ki step bat sibun ba ki kot kisla khamtam ya ki documents ke ba dai kum ki mapping ke badai kum ki documents ki be dai bat ke jine dai begitu ke jaka ya ka jade ki ka aplik area
hajing syah sedang ban lum bat kumjuru na kalian ka sokra juri bau shift ke ji ada somidu gitu. Jadi kamdan suka follow up. Kamdan suka pada ka bangin ni song biang kumno bangin biasa kami ka. Ti nak kata wing ni ong bang kersupat ya ka kan. Ini ya sprang pat sin kumba keren. Ya kan yang kita kuat pelat bakal jadi ini yang lang ini wanra dah kawai kesur yang babarok ngi yoi hakaji yoi jungi ba kini ki an ki babon ki bakasarkan India karwanra nak kapor hakaba kistom petrikam hakane kastir jungi ti ngi itang nakane kaseksional nakane kapara 12 AB ke banwanra ya ka protection ke bajana yangi namar ba ladangi yo ekane ka amendment markumba karon mata ngi ko percaya bikin dia ekane ka 12 AB ka ong ba u presiden jong kari India ula banwanra ka public notification ba ki an ki ba pas na ka parliament kinnom trekam ha mekhlaya ha kini ki sectional areas tang ba kata la ai bor tang yo presiden ka bangingi wanra amta ong badi wanra ka men ha ka jo presiden de banbu no da ketin governor ki kwa ban wan no governor ban empower no governor juga mekhlaya ba u governor juga mekhlaya undon ka bor undon ka authority ka bala khamti ka constitution ba ula ban mi ka notification menong em ya kita ki ak ki ba omla ki bom ya hab kita kam sene ya ki ba kasarkar India kan pas na kapor tinggi yo i watla ka de kasarkar mensuakil apasyang ban pentrikam ya kene ka para da ka bakila pha ya ka resolution na kasarkar ban ong manginom pentrikam kum ka MMDR Act ka Forest Conservation Act kila apasyang kasarkar mensua ban ong banginom pentrikam mikine hapo mekalaya tendai namar baki hap dia syaka sarkar India and then show presiden kajengai than kelenti kramio kejikwa jungi kalau ada day ba hakajaka presiden yo no governor gila ke memperngit governor jong sarkar meklea ba permit ke notification bagi nom petrikam kita ki an ki bom ya hap petrikam ka state jongi kadon kejikli ke balik sik pai ba barokin perkat kumno kala banlong ba kat yaki an ki pas da parlimen governor un permit notification man ong em petrikam kita kadon kaji kelih ke babon ke balang hakaba chief minister kaji keduk bana kong jingi kudli kita kaji kelih wong try kala ban long try ba yaki an ki pas da parlimen u governor jingi untuk permit notification ndai ngila clarify ni ong ba haka 12B pada 12B kadon hakaba u governor juga asam udon ka bor udon ka power ban permit ke notification ban menteri kami ki anyo ke sarkar India hapo kitu ki area jong ki council district council juga asam tingirungi ong ba ngingi kwa kumjuhi mdai barok ko yeme khraya hendrei la kumno haki area jong sectional idan kam ya kata bengin yo haki area jong sectional ba governor de bandon ka power ban permit ke notification ban ong ba ngidom petrikam mi katu kene ki ak ki bom ya hab petrikam ha ka de ka state jong tiya kata ki ngidom kam ba nak leng ju ri berkesat bandru berkesat berkuai ngila pasang pelupor banekran ya kuai political party hadim kuai pat ngila thok ro da kesithi hakaba ngila thok mta ski ngila address ya kibon ki leader political party ke fair hadu ki MP bro laingot maringi skor kam ne ki kersan jong baro ekane bad equality la di kersan baro da kuai ka surgin kran i kadeiru kapor ka biang namar menta kadai kapor ban amen ni ka sectional ngatrai ngila wanra ekane ke issue ha kapor ka biang ta namar bakadai menta ka badangi kran ban America sectional terkar berkiwi-kiwi ki amendment ki badan kam ha ka sectional kan ne ki ka point ka badan kam ka bagian ra ka amendment tingi kwa ban lor kiwi-kiwi ki issue ka bagi kran re lakum no kan ne ki issue ka bagi kwa fi bagi ban ra so pa ba ban kwa fin kran lembag ki kot lembag ki kubor bagi kerpat ya barok ke political party ngim dah kami lenti ban sim kan ke political gain political mileage na kan ne handri kan ke jinot kam juga judge benriu bagi yo ka protection let's say kabana kong do ka bagi yo ti do yong no setang dang ila yo kan ne ya ke bagi sasang yo ti do yong no andi kumba kalong kini ki an ke MMDR ak so tu kasi tom pala bagi yo ti do yong ha ka state jongi andai ding yo kan ne ki tingin sa yo sedang do ti do yong kata ka dika hang ne ke bagi kwa ban keren hakan ni kejingkot kejongki bat isu konsol yangi bat ki aibe daga direction ba nginam la ban pentri kam ya CAB ha kitu kijaka ki baladon ya ILP bat ya kame khlaya bat ladon ya sik chedul te hakan ni kasni ka bangi ngilai ban kan hati bai kan ya daga sik chedul tengi yo ban pen pau ya kan ni isu nak liang ka party
ban amen ya ketika schedule haka ni ka para 12 AB te nakaliang union huminisar udah kemen yakta wong kum kata ka idea ngide bensim namar lada ka central government kelamut dan petrikam ban exam yang tang ka schedule te menta kamut ni yo ken ban besu dah kan isu kebadon kamtam hawat larun ki bakali ni ki press ki kala slam palat balai ki wara adu kata haba gani ka amendment jong schedule naka state government ka adoption ban tha chati tenga so dang don kambian hari meneng la ekran hago government makin sawan biang sa sisian halo ki committee ban wara ini ka amendment jong schedule kin sawan biang jak state ka jongi te kan ni ka move ka biang tam mentah ni ka por bangi kum ka party ni snow day ban kar patlang ko bawang secretary ya baro kinong yalam joki political party beper kinong yalam kimindisar ngilek dak kenhun kumni ban snow thu lang ndai baksim credit manu ring ya perkhalang nam ta jing toy jong kani ka state ka jong hi nam ta kani ka ai bagi kwa kata ni ba khamat e bangyo pranuti bodali